Dakle, ova zgrada pripada jednom periodu poznog modernizma koji je bio na neki način i svetski i evropski umetnički arhitektonski pokret. Njegova biografija, ali pre svega ovo delo, predstavljaju primer moderne arhitekture koja ne pripada samo srpskom kulturnom nasleđu, nego i nasleđu bivše Jugoslavije i čitave Evrope. Izgrađena nakon Drugog svetskog rata i ima i simboliku jednog novog vremena, odnosno poruku jednog novog vremena koja je u tom trenutku bila zasnovana na vrednostima antifašizma i mira. Stručnjaci okupljeni oko udruženja arhitektonskih istoričara umetnosti su dali svoj sud o tome, jer oni su i najpozvaniji, da ta zgrada ima poseban značaj i kulturni i istorijski za naš grad i za ovu zemlju. Tako da je za nas prvo iznenađujuće da neko misli da je ona preko noći izgubila taj značaj. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture se na neki način ovim odlukom stavlja na marginu i potpuno zanemaruje. Dakle, država šalje poruku nama, služba koju smo sami ustanovili zakonima ove zemlje, nije potrebna i njihovo mišljenje nas ne interesuje. Mislim da svaki građanin, apsolutno, nezavisno od svog porekla, statusa, ekonomskog, socijalnog, nacionalnog, ima pravo na svoje kulturno nasleđe i ima pravo da ono bude sačuvano.